bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera. Mwirimbi rya Kinini ni mu karere ka Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Celestin Ntawirusha amaboko, BTN TV. Halo bakunzi ba Jemol TV official, turagarutse nk'ibisanzwe rero mu nkuru zacu z'umunsi ku munsi. Ubu none inkuru tubazaniye ni inkuru ngira ngo yakababara nk'uko mubona kuri screen zanyu. Ni inkuru yakoze benshi ku mutima nyuma y'uko umunyamakuru waruzwi cyane Celestin Ntawirusha amaboko yamaje kwitaba Imana mu buryo bwatunguye abantu benshi, ariko nta cyamwishe kidasanzwe usibye uburwayi yari afite. Yari arwaye mu bitaro bya Kibagabaga, bikaba rero byarangiye rumuhitanye. Ni inkuru rero yababaje benshi b'abanyamakuru, yamenyekanye mu ijoro ryo kuri wa 14 ku kwezi nyine nibwo umuvandimwe wacu atuvuyemo. Umuryango w'abanyamakuru wose rero ukaba uri mu gahinda gakomeye. Ni umunyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio 1, TV 1 ndetse na BTN, ariho yari agikora. Ubu ngubu akaba yitabye Imana ari ariko nta kundi nyine isi niko imeze, ubuzima niko bumeze. Ubu rero umurambo ukaba uri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibagabaga, niho uyu munyamakuru Celestin Ntawirusha amaboko umurambo we uherereye kugeza ubu ngubu. Nuko rero bantu mukomeze kwihangana. Ikindi twamwibukiraho ni umunyamakuru wakunda gukora inkuru zisekeje cyane, ariko akaba ari inkuru navuga zihamye kandi zirenganura abanyarwanda benshi. Nkuko mubibona mu tuvideo tubiri tugerageje gushyiraho, murabona ko izo nkuru zari zisekeje ariko kandi zifite icyo zisobanuye, kuko yakoraga ubuvugizi bufatika. Bakunze ba Jemol TV rero iyi nkuru nayo yatugezeho, ntabwo twabura kuyibagezaho. Twababwira ngo abamukundaga nimwihangane, kandi twese tuzi ko ariyo nzira. Ubwo rero nta kundi, ubwo nyine atuvuyemo ntabwo tuzongera kumva inkuru ze nk'izi ngizi. Bakunze ba Jemol TV rero katubabwire ngo mukomeze mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, amakuru tubagezaho mukora like, share na comment ndetse na subscribe kuri Jemol TV. Murakoze. Amakuru nk'aya ngaya nakagaruka. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu hagenda hagaragara ikibazo cy'amanetiwake cyangwa se cya rezo nke. Ibi bisaba ko kugira ngo ufatishe umuntu kuri telefone bigorana. Kugira ngo hamwe na hamwe ufatishe byaba bibabaje kubona umuntu acyurira igiti kugira ngo ikibazo cya rezo cyangwa se cya network gikemuke. Mu bice bitandukanye by'igihugu nagiye gushakira rezo mu giti. Ndi Celestin Ntawirusha amaboko, BTN TV.